Ka KSU Tongseng Narpo Unit rengkat ka KSU Narpo Circle aka arpo artrek naitung arjar puar klayo ban bad kali sumu ka badan yu registration number AS Arp Sausi RUA Saunot ka bakit adu nyungut kinong Bangladesh kata saungut kinrang ba laingut ki kentai yakni ka sumu layo bad ka kinong Tongseng Narpo hadien boba KS Sucheng General Secretary ka KSU East Center Hills District Unit berba Panuel Tangper Vice President KSU Narpo Circle klayo jengtip na ginungnya sumu syapang kita gibrio na Bangladesh Marmar gila pentep sikidkhot ke KSU Tongseng Narpo Unit badda kecingtrish tom kidkhot layo ban badno ya ketai ke sumo ya kita ki nyungut ke seng kala IT ha police station lumshnong ban le kat kum ki don an ke seng ke penpau ke cing saudiau ba kumnu gini gibrio ki yo ban rong kat bomon bad bo jingkli ba kana infiltration ke bo khanang ban talsi gibrio borong sekejela kale ayu अपना अपना गांव से अपना अपना घर से निकला अलग अलग गांव है अलग अलग घर है आप लोग कैसा जा रहा है अभी आप बोला कश्मीर जगह यहाँ तो मेघालय भी खत्म नहीं हुआ सौदागरी भी मेघालय भी खत्म नहीं हुआ कश्मीर कैसा पहुंचेगा आप लोग तो सब बांग्लादेशी आप लोग तो मालूम है ना दूसरा कंट्री से इस कंट्री आने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए सब कुछ भी